Alofa lava. I'm Eneto, your host, and this is Island and Iron, a veteran's take. Today we talk about why the Pacific, especially our islands, is becoming a focal point in the rising tensions between China and the United States. This isn't just politics. It's about home, sovereignty, and the role our communities play on a global stage. Then again, I would like to apologize again to our non-Samoan speaking audience. I have outlined the script for what I am going to discuss today or bring out today, the subject matter. You go ahead and read it yourself, comment on it. Please put a comment. And I also ask you to help out to subscribe and also give a thumbs up or whatever, however you want to acknowledge your presence over here. But at this time, I'm going to go ahead and turn into my native tongue of Samoa in and welcoming my people whom I made this program was specially for them. E mua no papai le atua ma le nana tau singa alofa le ngata le tūlanga foi fi le mua lo maua foi le neipi le tū le mātou te au te loa foi. O fa pea foi ona haot foi le onga la lolangi o lo tau iai po fea lava le tuar ke lope po lunga o sami foi o e inisi o whainga luenga ma au nai foi ma a wale luma nai o ainga manu ia whapea no tu i whamunianga ia le tua ia te tau saunga le mu. O te whapea tu foi ia e te leo taimi o te be mai moso taimi tele o te tuina o sfata alofa alo ia i tu langa le foi pe ona masani foi le tu o le ngana fa alo ma le tu si tato tu no le ngana e fa i loa tuaili le ngana fa alo i so i tu ngala o le alava i tupu mai o le tu ai le ngata foi le o le afinga luenga le tu i tō vinaro tō ngalu due ai whawhetai mo au tō aunanga. Au te whawhetai whapitoa uia no nisi o tō wha iloa whas. Iloa mai i tō tūlanga lo i ai o is. Sile no fia o no lo tō whasoa mai mala o tō tū alalo mai. Ma o te whapea tu ia sia tu le tua whamianga ia te tō whawhetai lava sosoani mai. Salo te leo taimi o te tuina tua ni ta o pusea sa tau whaafonga mai o tuina tu whaatasi mana i tu whaaleanganga. A o te iloa. La tau te sila fia le i lava le alungo le nei langi mo na pombe a tato wawa i tu lango tu singpa ia ma walo anga lo iai nei aso as paingata. Lo iai sfala lave tele lava sa tupu i le vaiaso lena te atu nei o lai lava o mai nei lava i te tonu o Texas, le skekele o Texas, i down south. Sa whafua se i ai on oso se le flash flood i po se lolo oso whate ia i le tūle o Texas. Ma mali liu o nei el se lau le feite au wino tanata mali liu. Ai ole tūlanga sili ona whanau noa. Ona sa iei se camp at mai taita le vou. Sa whaia i lea talangi o lea au vai. Ua tele ina mali liu uma i lātou. Po le lae lo tau su e lau na i o lātou. Ia tino po se tu lau lava. Po lea tūlanga o iai. Tau no whaabrena. Ai pese i o le tūlanga o tuina tuai. La tātou wawa ai, wa tātou whaatu sa tusa. I
i valo anga le tusi pa ia i aso wala lata mai le toe fio mai o le whaola i mo tupu le rarulani. E tau no whaangata i whapena masaro o tau sili fia lei o au le tu whaleanga o te sea sa no tala noa atu ia te autou lea i tu wau te ilo. Na no tu ina ato sewa no o senta upu au te ilo te leo nisi me o te watu ia te autou. Pe o te whamanatu atu foi. E au ngā tere foi mo atou ngā luenga o foi nei. Ai ma lo lava le tau atai ma whaatai foi le manatu mai. Le aso nei, ma fau le atatu tala noa i le meo o tupu nei le afianga lea lo lea whaina e fwisi o tatu atunu i Samoa. Ua o tātou na vei tātou ma peiongi me ka o stepping stones fo ia. Me a mana o le ua vaianga i o ta o superpower. Ia whaangari o kako penga le kwa kua le vai moso. Whaonga tātou fia nisi meo whai ia ngare ka ua kua ngakula ia. Uma fo ia nto whaangalo vole. Ono no winga. Pei foi le ua whai kako mangi ka mai moku fo i e musa ila vanga e solo e o i po fel me fio ia. Pos fatai ta inga, ili ka walunga lua lang. Fe mengo aku in maling, o aku i Samoa, ngale aku ai ngā train. Tele me sa fai foi ele wadi, o malingi, ale United States Marine i Samoa. Ia ngale ubafare o aku mo makanga bu ngale North o New Zealand, ia o loa kau o i lunga i makakui ainga ia, i le atu motu o le Marshall Islands, ma luaku e anga i lunga, se kau i lunga i Sepangi, ia tia i foi tātou. Ia alu. Ia ngaloi foi o koe o foi. I tūlanga whapena. So what? Peka ko foi lele o ngā ngi maa ku solo i le ala vai. A fio aku a fio sa vai le si ku ngare kua maru a uma foi ngaru ka koa. O mena na leo te fia tal noe foi le nei aso koa. Ai o le afianga o le mea leo lo ia i nele malo tele leo saina. Le CCP Communist, China's Communist Party. Lea o loo ia nei lea la ua toe fuli atu nei la ia le United States of America. Ia koe kau wha makakasi aku ma wawai atu. Ma watu se tūlanga o se sila to toa lava lea i le mea loo anga i aia le tamo whai ngā sainga ina ia i whaalau tele atu lana pūlenga i lunga o tūlanga wha ngatai whale ia po lunga for the sami. Ma fia maua i tūlanga i o motu vea i whausia i fo ia lako military bases po ngi lako no whanga wha milkelia. So this isn't just politics. E melanga e lenga kulanga wha polkiki. Ai mene le simta upul nei aso. Step out home. I ka kou lava atu no. Por tūlanga o le o le pule sili, ia ma le matafa ioi o tātou communities whaonga i lunga o le pia o le tūlanga whawenga play e kako le global stage po o le vaenga o le tūlanga maulunga o le lalulangi. I le tuputupa e o sainga i kongore o kako a kongo. Ia, pao foi sa uola mai Samoa. Sa iei foi se tamasaina sa pale matu whaainga. Tono fastotai, sa fai foi lana sa whengaluenga foi o ia sa taita ia mato o whengaluenga foi le ke umur koko. Ia, toi foi la ia sainga taimi sa fa toi fa foi ia saina masalo po le ale e tau sanga lea mangalu e kai po le early 70s or late 80s, I mean 60. Ia. Se talana mo sisi aso ai te le la to fo ia o i a nga le lo ia fo nai saina leo fe o lai fo mam i Samoa mana no fo ia la to Samoa fai a inga Samoa ia o nai sainga nei le to ta u fa pe o sainga mi ai no
pauale mea tau le loa ka ia o ni Samoa ia I whai ai lātou. Ai ono nei mai taimi. Ona o le tūlanga lea ma le whaupunga lea le superpower. Wai, a pe au wai atu. Fōlinga mai, koe kikia nga o aku ngu o lae yele capability po o la already built an atomic bomb, an A-bomb, has become known as a superpower. Ila ya Russia, China, India, United States. Ya, sa foi fa penga per kangia. Ya, manisi foi kama ya tunu foi au. Fai na usia la tole na tula. Ole ale mea la leo wa yaine. Mai tau lia o sainga. Sea kako whaalongo aku wa iai se la tau mu fule wha pe o mai whafo saina. Ina ia whaia ni a la tau colonies mo tulanga wha pe na I le langi ya. Lei wha pe ngā ke leilo ia. Lei away from China. Ili kalfa so piko sainga pe aka mamlama fo iai. Katau lata ita le malamlama ia. Awa talo nei hao na vea sainga o se superpower. O le ane me ufai. Wa move sainga. Ai ese foi lale awala na move mai sainga. Na move mai sainga I le tūlanga o le whapisinisi. I whatupea tūlanga o le whausia o ai manu o rea tumotu. Tūlanga o whale, o awala, o walau papa. Mea whapena, o whale mai. O ma tau mawhai fo I sui fo I tūlanga whesuia I tūlanga wha le malo fo I le lātou mamulam wha diplomatic fo I le whetu wha I solo mai I atu nuu. Ai misala le la tano sa atua le Pasifika. Ia o kako wa ai I Samoa ne vai taimi tato wa I whale o whau e saina. Mo tūlanga fo I o whale fo I sosoani I so se tūlanga. I whale mai po le a lava so se tu ainga plo keki lava o iai. Ai ua tele na ola I Samoa. Le ngata I Samoa. Ia whapea fo isi atu motu o le Pasifika. Leo tato whaalongo ina fo. O whaasolo aku o whai alatu. O aku lako Navy. Ua. Whaalalaka aku alako training. Po alato wa onga whaale fuaba. Angai auskalia. Ua pei fo I lele e whai se mea o e si oi auskalia ma whai ea lako a onga ia whaale Navy Hosi lunga o le Sami. Le ngata na o whai lako live fire ia po whaapapai fo. Ia whanga manisi mea tūlanga whaapena. I lata laka I auskalia. Le pe ona le mamau atu nei fo ina. Ona complain ai ia Lucia. O ia Australia I le move le sainga. O le mena le ua mai ai fo ila I lunga le se tūlanga popole fo I o nisio le atu motu le Pasifika. A si tato mafofau la tatu ia Samoa. Pea tatu wa ai tūlanga o le Pasifika I Samoa. Ile a fo ile mea lelo tupu nei si o tatu watunu. Le sa waku sainga. Ia le ia taita ia nata vai lana watu. Na watu e whainga malo. So soani le te leo mea o lo fausia nei to tono o Samoa. Ia so fale ta alo yu kai konga I mako. O awala. O fale ia ke vai kupu solo le taulanga tulang whapena. Yo te lo foi pena so soani foi tulanga o ala papa me pe fale mai po le aino te leo mai lo le lei a la ulea tau bana malama ia I le mena watuai, which is very good. Matango fia tele
ma leitele lea fuafuaga iai la nisi foʻi o motu o le Pacific. La ua alu e ala i le tulaga lea sau faalogaupu faapea ua manaʻo rarotoga e fai le free visa fole le vao lakou ia ma saiga ia lea foi saʻu faalogo atu ua uma na saigi e le faiga mālō lea alemia ia lea o ia te taui ta'afa o Naomi ia le free visa le vao o atunuu lea ia tasio tatou atunuu masai te lo mamalama tele i lea tulaga kako fesili lei faapea pe sa'o lenei mea o le mea lana o le ia tatau na oe te fesili e le mālō o le ia tatau foʻi na oe e te fai ai se mea ina ia mafai ai ona faalogo o kagaka pau faipule mai latou uma lava o loo tutū mai mafai masui o lou itumālō i tonu o le palemene ina ia faaleo lou i lenā tulaga pe kifiafii ai pe leai ia saʻo ai atu foʻi le news kaluaigai ia o mokuā faasāiga lava e fiki se tulaga o se military base a saiga le kaufau i kokogu o fiki ua koe kulē mai ai laia ma le tala faalualu lena faapea o le aogā o le tulaga lea o le milikeli a saiga foʻi lele fo me fesoasoagi ai e puipui ma lagolago agaʻi le pulega sili a le mālō fiti ia ona o mea ka fai kau ai mo te lo iloa tonu po feo o alo i le tulaga i le vea o Samoa e aogā tele le loka vaai aku i se tulaga o tau atinaina i tu lelei o le atunuu. But as a Marine, ai o le vea o msewali o te whapea atu. O so se tulaga fesoasoani lava or aid package e mai atunuu ni mai fafo. E luaku lava, luatu lava e lako e wha ma le akaka o la au. O le fesiri. O le are tātou meo, tātou te fisuia i ai ma e kau ke trade ai ma tūlanga nei le peila o sainga. O lale meo a wako sainga i o, a lale meo trade me e kako. O mea i e whau e sainga, o ni mea e wako a mo Samoa ia, and being clear up from debt. Po le ase tūlanga o se mea whapena, o leale le sefesu ia inga, i le wao Samoa sainga i nei mea, ua tui natu e sainga, ma whausia i tona Samoa. O leaka ko me ame masainga. Sa iai se vaenga le news foi sa matamata e foi mai si o tātua tunua. Na waila ia e o whaali mai. So se mea nga whau e sainga. Wa kua i foi ma le fua sainga. Le loko o le fua a le CPP, a CCP. I a CCP. O no inga. Pei e fōlinga mai. O mea uma ia wa branded uma e le mālo sainga. Ia i loa uma ia o la kou bea ia. Ia ene i te o fesili whaapea pole mea o alu whaapea mai sainga ia. Whai aka kongi mai kou ai kāla fua mea ia ngā mako whai. Iau te leo mai loa i elina tūla. Ai a whai o le mea lea ngā lainga whai e se atu. Po sainga po ai lava se mea i se atu nuu whaapea. I si o kakua kungu. Ai mana ni tūlanga whaapea. Pe whai se fisu ia inga. Le pe no tā uai ele o le tunu. Ia mea sina le tunu. E iai a whanua ma ele. O mea sili la lea no whanoa no ai. Sili le no whanoa. Le se senga la lea. O le 5 mātala a se pangi.
Australia, New Zealand, ma Amerika. Ma le 5 makala saina. Pe a whape moni lea ta. O ke leilo i Australia mo New Zealand mo. Le alta ungo au kele foi me alo foi te whaalongo atu i le ngata i fausio whalefongo, fausio le o waa o le ngata i whale watu so songi a kako. O Amerika e ka o Grant. O meu Grant a ofa ku se so songi e waku wha Grant. Ele ai se kokongi. Ele se to ele se ai ka lafu. Pa wale me fia whaalongolongo iai atu nu ia Amerika, New Zealand. O le whaongaina o le tupe. Pe whetau the accountability o le se leni le so soni atu o la tu tangata ia. O lako la fonga ia la fu le fa po le me alo famosio. Sio ka ko ku. O si mai o le se senga lana o le o te tau fai tu ina tu fo ile nei tu la. Ai le ise me o iai ia sainga mani la tu me o fai. Pe a fai o sa o lava le alungo o le fai unga ale whainga māloa Samoa. Ma le ioenga o le māloa sainga i le tūlanga lava lea. O le mea lawa tupu, leo kako wa inge wa wakwasa i. E le ngata la i le Pasifika. Au wha apea fo i lalo South America. Ai ku ia la South America au ka puke kalangoa iai. A o ngai moku la ia ka kōle o ia. Ia wale o whaalongo fo i oisi island ia. Ngā u whaalongo aku ngā ua. Wa fo i wa makan wha kua ia. Ia mlai wa alele sainga. Ia lea pia ona ta ua fo i niso me ole mlai wa alele nga whau ki a vera. Ia le paka. Ia whamai, ia rua whamai. Ia o mlai wa alele o mlai wa alele wa sainga la ko leo. Ia. Nā tala angi ngai lunga lea i la ka whaalongo. Ai ta te lo mamalama le pauli mea. A whai sa o nei tala. Ia lono winga o se tūlanga na o le hao iai. Tau sanga wheiva se lau warsu tōru. Na walua i se special security team i Diego, no boko kau Diego Garcia. Na alana mako I was in charge of the target and surveillance team. Foi cardinga ia le outskirt o le island leo Diego Garcia. Diego Garcia is in the Indian Ocean. E kongo le sami lea inkia. O le menga kupru vai kaiminga lenga kafanga i Amerika, lenga whaile kaua whawa le Amerika ma Libya. Kau i kaimi wheo Gaddafi. Kafanga i lalo i Amerika ia wa le Libya. Ia mai tau lia wheo tu ia Libya. O le pape da Lucia. Ia waku ia wailoa ngila wa Lucia fo ia beo mai pengi wa whango. Ai mai sio ia. Ia Diego Garcia. O lale o Diego Garcia. O le moku a Britania. Ai whilele pe renta ia i Amerika. E la whala ia ana i fita Pirakangia. A le island la ko is run by the United States Armed Forces. Ke le foli male wa le fosolo ia inga. O le matonga luenga la sa fai. Ma ke o la va ia ngai o inga ia po tūlanga lelo ia i vaa ia Lucia leo akua. E maali e fo i wae. O ngi moku ia e sawale sami lo loko mai koe pe ko a maua mali papa upe wanga se pe se fulu mika mai anga ili. La kangat se tulang fa pena a mai la va koe a o mai lungo ka fanga se tulo lava de. Ke va kola kama. E ka milo solo foile. Ia ngai se le ngai va pengi va fangoka. A le fo ma gaia ia. Ia ake vai ako la ia roi lunga male. Ma se fanga po se 25 Mike machine gun. A Gatling gun ia i lunga tulanga fa pena. Ia
So se la pisi ala e kongi e se sili sambi. Pero, o mea ngā leo mai a va ia mau. E ka alaya kuilu. Ai se, wa fo ilai, they're looking for materials for lele veo wa kele usi kaini for lele wa ngalo ile se sio la usaila ya pode au fika ya classify materials ye po mi pepa fo ya ngal kong ya lapisi kong i lapisi aola na o kia lapisi o lapisi langa ko after ya va ya lucia o tu langa lana ngo olona ia va ya kungo o fa ya si se laka kele mai o va ange ya ale me momo sa mafana ilima ko peivinga na sa ya fa va le fixed wings ale a force sa ya kongo le ia tai mi umai tono o Diego Garcia. O se velo te tui natu. E fa pena me le lo tupu nei a tātou i a Samoa, ma le Pasifika, ma sainga. Le wa kere ngā wakua fua wa a sainga pe fui le kau whaafefe. Waku whaalalaka aku. Ia lea le vai aso lente, le ngā pūla ilo e Amerika, le vai ngā au malingi ma le amia Filipaina. Kufa kasi ma Amerika. Ai o whaile le a fo le lako war games for training i le laka ngai Taiwan i le va Taiwan ma Philippines ia la fo la o complain nga i le United Nation ia sai ia la vai alua ia tu langa fa pe le fo na le wo ia tato i Samoa le o faso solo fo ia fa pe nei a e ma ko ai o sainga ia la wala le va ai ia se me mautu, se motu mautu, se ele mautu, e whao ngai lato, ono le tamu whainga lea, ia whaso solo lato pureanga, i le ngatai whale, ia por sami lo nofo ia le Pasifika. O le mea la, o wha mahalo sia nei le vā o tūlanga o whaonga a le United States, o Australia, o Inkia, o sia pangi wa fo o pese i o bok o kungu uma i le ai o le Pasifika ia wa va ia le ngai skek ele pico le ngai skek le West Coast il Pasifika ia le ngai skek ia territories o Guam Guam one of the most strategic important military base Amerika le Pasifika ako like o Kongo kwa o Hawaii ia ai mai se fo le kele koli o Amerika i Amerika Samoa i Amerika Samoa o le la nganga pe ai foi le fale ango i Amerika ai le mawhainga vai se mai la lo scope Amerika la to territory le o le mea nga la vai no fo Amerika la to o va ai le ia tu la vai ia la o lo la de ta ua tu le pa lo daughter-in-law whaingaruenga o ia one of the top intelligence agency Congo nation ia kaunga wa pe aku lalo mai fo ilanga i le vainga mai kai le o tusi kapet ia langa agency it is the yeah to lana o lana va ai fo le na o mai fo nga o le inga ki va e kiri nga monitoring a fo ia tu langa ia awai mai se le va o le o Amerika nga i la koli i Amerika Samoa ni ki ufa pengis ai au fa ka ki ai Amerika Samoa le it only takes a couple hours fele le ia por fa va le Amerika mai i Hickam Air Force Base i Hawaii a ka mo i Amerika Samoa le ai as fain ka nga me ole 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 whenga lenga o sia e Amerika o Australia o Inkia mai Japan. E ka o le Quad Agreement. Quad Agreement. E wha mauti noa ai le ngā tai whale le tūlanga
le lei e tau ona iai le ngā kaifale. Ma puipuia mai ai ini tūlanga whaale, tūlanga fia whai wha malosia, mai iso se kungu ai fafo. So, ia kia uia, we're in very good hands pa wha peo le bele, te wanga nā, o mga Samoa saingi ako, ia o se o koa pepere sau sainga. And the problem with that is this: we're too close to American Samoa. O me whapegei ele so ga ele so ngofo vale Amerika pe ava ai atu le tūlanga leo le. No, malisi mea. E kau whai lava Amerika ia kausi lei pele vao o Samoa ia lua o langa o le tā ua tele. O le Pacific Deterrence Initiative, o le ngā alaua kuinga le fast food pilionga ka la. E soani ei mo sauni uninga, ma le auai o atunu i no whaalawa tu nei, i te tono o le Pasifika. Pase furu pilionga. Ia, te kako wawa aila i ai a whianga ka la Samoa. Pea whapero. Mos kako a whapilionga i ngā. Wakile ngā kupu. Ma tauria fo i lisi episode le mulmulium ka lengo kalunga ko le NATO, North Atlantic Treaty Organization. Ia la vanga e maku Amerika ko North e kau i Europa. Alal mele wei taimi nei. La ua fongo a kole NATO. Ma la ko a mata ia fetufa inga. Ma a sue awala. E soani mai ia ma loyal NATO. O makau la ko ia way off ma Pacifica. Ai o le NATO. E la ve ko le United States. Lela ua fongo la ko vai mai. So se mea lava ma soangi mai. O le mea lava familia ki skeke e alwanga i la ko. I ku kongo le Indo-Pacific region. E la help out mai fo i la ko. E mai umakungu e apa dia Amerika. Ina ia tausia I pele whamaluinga o le NATO tradition. Le kofea ngainga le NATO. When one gets hurt, the other one who comes for aid. O le tūlanga la na sili ona mtau. Ia te au. O te le nofo popole ai se tūlanga paulawa le mea. A whai ai e whina ngalo I Samoa e pesi le nofo amaka moka wawa I aku mo tama matatu I tūlanga lo iai. A whai ai mele lau ke whing ngalo iai. Wa ese uma e waku sainga. Then so be it. Pa a kua paka kua o mena e tau no tātou wawa iai. Ile o se veteran foi lea foi sa o fo ko nginga ma kamo ia I solo foi mea le wari ia o ke kari kongu le o ia la po ile meo le readiness po le sound uni I me tupu mai fa pene po ni ma fa po se ia ai o sound uninga ai le ai se va felo ia o ngare o pu ale me maua e fa mai with our relationship is hollow no winga e ai se le se nga along with our readiness e kaunga ia ma va felo ia or trust each other e por fatu toina le tasi malo a fai mga Amerika ia tono o le lana ia tono o moto Pacifica ia au ngai au nga fa lia le luako vai mai solo kumangoa o aircraft carrier fa vale ai e tau on fa solo atu ma mo atu ma atu ma le nganga ma fatu moni me tau na ia a mo ka ko Samoa ma isi atu no I Pacifica o le una inga fo I le fa pe ina ia filia se tu e te ia Chinese investment help our economies so soni tele le pe ka ko va ai pe fa pe ese me tu langa le fa pe o
o ye se kua pakako fo le sainga ya le wo fai kwa ya kai mi umaro fa ko lo ya mai kongi male fia ale ai ya la kongi mai fagu a tu na fa pena a fa pe angi fa sa wa ku aku so soni tele tama ai ngora tunu ale United States na ki ofa ku ngai lava la o tu malanga nu e ke ola ai se wa fo la ko wa ngam ka fai pu le a la kai la ngabe fa ya o le tu langa lo tala fa so pitu ya tu mawa i pe ia mal fe so ta inga o le whaonga i tu langa wha Ameriken, e mau ai le pui puinga fo i o le atinu, tu langa wha pena. Oi, ina i o tatou ta māma o tautua a fo i, ua mawai ana mua. Sa latou fo laudu mo ngei vasa kekele o Pasifika. O Pasifika. Ai le kainga lakse fua mai se kungu i whawhapu pongo Samoa. I kainga o kai me si amang, i kainga o kai me perkangi, i kainga o kai mio. O Amerika tulanga whapena. E ka kau foi lai a tātou. Ia awane i o tātou whaekala fuinga i tātou i tātou i ka longa whapolkiki ka kungu ia. Tau lawan tātou tū mā losi lava tātou ia mō tātou ma tau tino le mea tonga e taun whai. Ka onga e ele nau tai iai lava le a fo ile. Ia ka kōna tātou iai le self-determination po o le nau ta inga fo ilele. Ia ka bola tātou lava lei mo le whai aka ko whiringa ma tātou whai. Tō tele o tātou tangata. O lo o au nei i vai ngā au atunu i whafu. Amerika, Australia, New Zealand po whea lava. Ai o tātou nganga mo tātou lotu. O lo hola pe mui a e tono le motu Samoa i e posi o tātou atunu. Sa ua upa aile i se tūlanga fo i leo le filemu. Ai vave anke i aua 360-degree turnaround into tenche po le bevesi a ke i aua sui. Vave ke le tūlanga whapena. Mea nā leo lo tupu nei i Europa. Le kaua o Ukraine ma Lucia fo i bele na lenga maka. Do vai fo i le melena Israelu ma Iran. E arua ke au au file mu pa le umi o ka fo wa. Ko a maka fo. Ai ke le foi o kai. Kau ke wa ai foi lili. I atu nuu ia e iai Samoa ma tu nuu le Pasifika. They were overlooked so many times e kuku kele gei a. Ai o mai lana mai kaini ngai wa. Ua pei ongi pe o se aulo fo lele ia ka pe o me o lai mau mai le sua o le. Wa fo le wa le bu ke ia o para ala kala ka ko Amerika para kala ka mai ia Australia o ai lava atu nu ole so tanga ma Amerika tu langa pena. Fa pena ia uma maka ngal Pasifika. Ai se. A le wa fia ka usanga o kia i ka ko lengo o aro le makanga no we were like stepping stones for lily mai ka o lo rai ala ku i ko e fe so i o uma ko o mai ka ia kia i ka ko ale wo ne vai kai bi wa maka solo ku le ale o sainga ia ale wa fa sanga tau fo ia le wo aveka ko ongi a pungu po ngai ka mai mo sili ona tau le la to fo i va vai nei vai tai o la message fo le pola tai ta fe au tau ave fo e fa manatu i si o tatu atunu ta ua tele le leo ka koko ka Pasifika
O i lātou fo i lea pe eo. I eina i uso i on. Tu whāpine. Sa ua fuina tōninga po whea lava le tunu sa ia. E tā ua tele lo autou sau whai. I laulau ala polkiki. Pe a mo se awanoa. Ia te utule ta mai ale ngata na alpot ma sen alunga. O mea o autou sila firma mea sa autou experiencing ale taimi a autou serve kongo o vai ngā au. E tā ua tere tau leo e tau fo iona tuina atu i le tūlanga. Pe i whanau tau whai atu o tākou motu, mo tātou atu no, e wina la iti nei ele. But don't treat it as stepping stone. Ia po se ngai maa ho e busa ko ai ngai au ngai su vai la wari. Ai a vea me tūlanga sili ona maa losi, oni maa lo, le ngata le maa losi o fina ngalo a ia au tasi fo ili me tau on whai. Mo le alo alu i luma ma kaua kua i kumu killing. Hey, it's not the size of the dog in the fight, but it's the size of the fight in the dog. El tūlanga e kauga iai. Ia o le aso fina ngalo. E te tau ia Samoa ona whamalosia le notanga le ma Amerika, United States. Pe siri le na ipea mo le saolotonga e whaaleo ai lava o lātou fina ngalo mo le Pasifika, mo le tūli leo Pasifika atoa. Mole tu maisau comment i lalo, share tātou prokalama, and subscribe pe amulo fina ngalo. O le tuinatu lau whaftai, o le tātou mtaupuna e leise paulawa le mea, ia e eiso fina ngalo whaalia, whamole tu mai, e eisi si episode waku, toi whalau tele lai titi atua i fwem tātou e taringoa, ia pe kau ke pinpoint sao ai se mea, tā ua lava e ki finga ngalo e kau ki tilo iai, e whai fwoi ona tātou vai ngā fwoi nei, o mele no tuina tu nei, o na sina vaenga vai ai fwoi le mo tuina tu, le mea wau te loa fwoi pito tele o tō, ia msalo o bala malama i fwoi po whaalongo iai, nisi fwoi, ia hala mai le tae au, whai ngaruenga, ai le ainga, whai tūlanga whare kāle sia, ia po tūlanga o le nu, tau tua le nu, ia koe fo ia, e le aia sama noe tilo i nei mea whape nei, o le mea lea, o te whapea tuai, whaftai mo lo tau taimu, whaftai fo i tau sosoan mai, o te alofa tele mo tau mai, i whamanuia lea tua tu sai fo i ma runga fo le neiva i aso, whaftai lava, this is Island and Iron, veteran state, stay sharp, stay grounded, semper fi. He looks good, more time!